Alhamdulillah ve salatu ve selamu Resulullah Muhammed. İslam dininde öydөгүлөнмөклүк каруу келген адамга, үйдөгүсүн асырайлык адамга борчтуу. Акылы толуу өсө, саулыгы кою өсө, үйдөгүсүн асырайлык ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып турат, hadisinde öydөгүлөнүңүз дейт. Kıyamet günü Allah'ın alında sizin köpçülüğünüzge kuanırşa deyt. Başka hadisinde aytadı sallallahu aleyhi ve sellem siz öydөгүлөнүңүz deyt. Dinigiz imanınız tolu boluşa deyt. Adam öydөгүлөнгөндөн sonra da bir alında düşürü ver kişi bir alında hakları, borçları her kim kesin orunda turga kerekti. Düşürü ne tere kerekti, her kişi kesin kalay turga kerekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkandı. Düşürü Allah'a kulluğunu ötüp, yerinin razılığı olsa Allah düşürünü barrak jeri jandet degen. Başka türlü zat aytılmaganda Allah'a kulluğu var, yerine sığınadı. Har düşürü da, har kız da yerine boysunurga kerekti. İslam dinine karşı zatga çakırmayese, İslam dininin farzlarına karşılık ettirmeyese, har halal işin üstünde, har suab işin üstünde düşürü her kişiye boysunurga kerekti. Ol halda adamla, balaların, egeçlerin östürge kerekti. Dışına çıkkandan sonra tыңларга кереклиң, boysunurga кереклиң, eringi bolurga kerekti, üy tamadan bolurga kerekti dep, har barыбызda kıssa beylek o zatına üretirge kerekpiz. Her kişi de kalay bolga kerekti öydөгүлөнгөндөн sonra aşı da, suğu da, jaşagan jeri de, sabiyleni östürmeklikte, avrugan küllerinde, zavuk küllerinde de her kişinin boynunda borçudu. Bu dünyalıkta ne kerekese öydөгүsüne, karığına köre, bolumuna köre karamaklık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkandı, siz ne emaşkılarınız, kim kesini, üy bişesini, üyüne igi boğan degendi. Anı mağanası vurmaydı, tüymeydi, ayrı söyleşedi, düşürüp ötebilmegen zatını anlap, sabırlık salıp, alay jaşarga kerekti. Saatta ayrılgan köp boğandı. Köbüsüne, memenge kelip tübegelleni, köbüsüne terslik kızladan çıkadı. Yerleri namaz da kılat, incitken de etmeydi. Ne açtı, ne kiyim gerekli bir zatları yoktu. Alaya birer yerde jaşavga karap, andan da jaşa üzlep, ayrılgan etebiz, ketken etebiz dep, talay sabileri bile ayrılıp barallah. Sabini ne atasız, ne anasız öskönünde iyilik bir zat da yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda, öğretkanda adamını başka aman zatlar var ise de yüreğinde imanı boğan adamını üstünde iyilik bolmay madar yoktu. Çırttan da bir zatı olmasa da Allah'a inanmaklığı vardı. Allahu Teala ayrılmaklıkını halal etkendi. Alaya halal bolup hem erişi körgön işlerini biri üydegi çaçmaklıktı, talak vermeklikti, ayrılmaklıktı. Yani erkillik vardı. Alaya hem erişi hem aman işlerini birine sanalat. O sebepten adam balası anlarga gerekti. Allah erkillik bergellikке Allahu Teala'nı açulandırgan işini ete turama dep, şuru bolsun, her kişi olsun birbirine sabırlık salga kerekti. Har üydegini içinde de dışında karagança bolmay, har adamna har üydegini birer jarsuğu vardı. Dışından karagança türlü, künolağa karagança türlü, şurul artıksız da bek, bir kesek sabırlık salırga kerekti. Tillerine iyi bolurga kerekti. Anı üstüne de atala, anala katışsala, üydegülerini çaçıp koyalla, sabiyle sonra atasız öskönet edili. Anda bir türlü begriklik yoktu. Adam bargan zamanında kimge baradı, kallay adam izleyli, anga qarab barırga kerekti. Her kişi de kallay tüşürü özleyese, kallay tüşürüga üydөгүлөнürge kerekti. Üydөгүлөнгөндөн sonra bir kesek sabırlık salırga kerekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, sabırlık salganın Allahu Teala günahların keçer deydi. Sabırlık salganın Allahu Teala cennet ve savgalar deydi. Jaşav kıyındı, bu jaşav bizni barabızga da sınamga berilgen. Har könübüz bizge sınamdı. Har könübüzni birer sınamlı ötebiz. Mülkle, ahullarımızla, savlukla, adamla, katında adamla tursayn, anabla kelişken de etip, anlagan da etip, tözüm salıp, birbirin anlap adam jaşarga kerekti. Adam insan karusuz candı unutup detet, жаңылып детет, açulanıp detet, yerley bir zat çıkallay atanlagan alga çabışmay, atalan ala da balaların ayırga digalas etip, küröşürge kerekti, ayırmayık da koy jaşasılla, bir gün anlamasala tamla kelişirle, jıllabla adamla birbirlerini anlap kelişip kalalla.
Bu жашауды адамла мөлөкле түрлі жаңылған детет, ете білмегені де болады. Ашуланып бір сөзді айтады. Бири-бирибизге сабырлық салға керекпіз. Әр кішілі де бір-біріне түшіру бұл әр кішіне де баласына да. Бұл жашауны айры өтерге керекпіз. Аллаху Тағаланың разылығын ізлеп, Аллах Субханаху Тағала ерші көрген ішледен кесібізні тиіп, ерші көрген ішлені, халал болған ішлені бері, ол үйдегісі біле талақ беріп айырылмақты да сабырлық салға керекпіз. Ислам дінге бекерге керекпіз. Ислам дінне айтиесі кесібізін ол қалда тұтсақ, Аллах айтса айырылмақты аз болдықты. Түшір ола ер кішісіне бойсынып, ер кішісіне разылығын ізлеп, ер кішіледі Аллахтың алдында ер кіші олды, ким кесіне үйдегісіне ие болған деп кесін ол қалда тұтса, түшіруны терслігі бар есе де, жаңылғаны бар есе де, жетіштірмеген заты бар есе де, мен ие болайым деп, ол қалда кесібізіне тұтсақ, Аллах айтса, ислам дініне үсінде айырылмақ аз болдықты. Сабырлық Аллахтан, жеңіллік шайтаннан, жеңіллік нызынан барсақ, келішіп жашамақлық бек қиын да аны бұла, айырылмақ да көпті. Бұл жашауны айры өтерге керекпіз. Сәбилем алтын бір-бірін төзіп жашарығы селеді, түгел бір имансызлық, не де әр кішіні түшірін үсінде түгел бір айып іші жоқ өсе, адам баласы үйдегісіне сабырлық салып, басым салып, кесім басып, ол қалда жашарға керекпіз барымызда.